Evropski šampion vo crveno-crnite. Ivan Čupić vo Vardar. Zdravo, Ivan. Zdravo. Prva godina si tukaj v Skopje. Ke vidiš li srećan, taličen za konečno Vardar ova godina da bude del od Final Four? Pa ja se nadam, stvarno sam došao tu jer je klub velikih ambicija i želi otići na Final Four i u svemu tome sam se ja našao i vjerujem da bi ovo mogla biti naša godina. Pa da, zaradi to i te prašav evropski šampion, tukaj konečno vo Vardar, može bi nekoja sreća ki ti donese. Ja se nadam da ću biti dio historije ovoga kluba i da ću pomoći koliko mogu da ostvarimo san i odemo do Kelna. Kako ti se sviđa Skopje? Pa super, evo, drugi tjedan sam tu, malo više sam vidio dvoranu i sve što nudi, ajde recimo cijeli ovaj rezort u hotelu i dijela gdje treniramo i gledamo videa i tako dalje, ali sigurno ovo što su me provozali kroz grad u restorane i tako je jako lijepo i veselim se. Nisi imao mnogo možnost da go vidiš Skopje sve ušte, a prvi put si tuga do Skopje ili si bio prvi Pa put? bio sam 1-2 puta sa Kilcem, igrali smo tu, bio sam u hotelu Rusija, ali znaš kako je kad dođeš na utakmicu. Dvorana, hotel, tako da sam sad par dana malo par restorana vidio, prošetao kroz centar, popili kavicu, tako da. Imaš vreme, cijela godina je po tebe. Slednji odpad vo Vardar TV, ke zborimo malce omiljeni mjesta koji ti se vo Skopje. Može. Da, ama sigurna sam deka uslovite tuka vo Vardar, ti se perfektni. Pa je, mislim da, kažem, par puta tu što sam igrao što se tiče rukometa, što je najbitnije, puna hala, odlični navijači, sve bučno, cijeli grad živi za rukomet, tako da je lijepo biti rukometaš u Skopju. Taka je, baš taka. Vo Kielce više 4 godine, ti se dosade tamo? Pa i u Kielcu je isto bilo lijepo, ali mislim da sam osjetio da je vrijeme za odlazak i u svemu tome se poklopilo da me Vardar želi tu, tako da 4 godine su bile lijepe u Kielcu, ali vjerujem da će tu par godina, možda 4, možda 5, možda ne znam 2, vidjet ćemo koliko će biti, da će mi isto tako, ako nije ljepše biti u Skopju. Ne razbiraš vajka polika, kako ti Pa zboru? malo je. Rukomet dosta toga razumijem šta se priča, ali ovako, kad bi dva Makedonca pričala na brzo, teško. Ne naučiš. Naučit ću, ima vremena. Go razbiraš Raul koga zboruva na trening? Pa je, Raula i suigrače da, malo su obzirni prema meni, pa malo polakše pričaju, pa onda uhvatim. Brzina je zato problem. Tak, sa koga najmnogo se družiš od Vardarca? Pa dobro. Sve to Karadžić, Karadžić i Cindrić, dobro, dobro, za sad još nema na auto, treba dobiti ove dana, pa mi je Kara moj šofer. A taka, ličan šofer si imaš tuga, Evo, za sad. Dogovor potpišavte? Pa potpisat ćemo, ne. Ali javno te žuvame. Na Bratski ćemo nešto potpisati. Pa dobro, Karu i Cindru znam dosta dugo, mi se Hrvati volimo držati skupa, ali dosta ovih igrača sam znao od prije kroz rukomet, kroz utakmice, mislim da je slačionica dobro diše, dobro, dosta je zezancije, tako da Miksne kulturi. Miksne kulture, ali mislim da se dobro družimo i snalazimo i mislim da će nam biti lijepo. Intenzivno počnemo sa treninzi. Teški ti se treninzi? Pa dobro, uvijek kad se puno trenira je kao teško, ali mislim da je poanta da treniramo dobro i da igramo dobro. Tako da sigurno s vremenom će to biti bolje ćemo igrati, a manje ćemo možda onda i trenirati. Koji nadprevar vaka nima da go zaboraviš vo tvojata karijera? Bilo da je po dobro, bilo po loše? Pa, bilo je puno dobrog i puno lošeg. Ajde, odvoj nekaj ti. A sigurno najviše su me dirali porazi sa hrvatskom reprezentacijom, kako smo mi svi patrioti, domoljubi i tako dalje. To mi je bilo teško, ali bilo je i mnogo uspjeha s Hrvatskom, ali ako evo u zadnje vrijeme nešto mogu reći, evo prije par mjeseci sam osvojio Ligu prvaka sa Kilcem, pa onda evo to je nešto najsvježije, pa mogu reći da mi je to za sad neki moment koji će mi sigurno što se tiče klubske karijere ostati u dugom i velikom sjećanju. Znaš koliko teži pehar? Pa težak je, držao sam ga, malo sam se išao zezat sa njim, ali nije baš Težak, vjerujem da... Ni misliš toga što Vjerujem da ćemo ga tu u Skoplju dignuti, bar jednom, pa da ćemo opet osjetiti kako je težak. Što se sluči sa tvojata kosa? Site te znajeme so dolga kosa, so stegačna glava, Čupić od Hrvatska.
rastor pravi tak. Ali, dobro, promjena imidža, malo sam ostario pa sam skužio da kratka kosa me čini mladim. To je pričina, Šalim se, pa nije, bilo je puno obaveza oko kose, suši, peri, vamo, tamo, ovo, ono, evo, znaš sigurno bolje nego ja. Ne bi ja gledati. Pa onda se jednostavnije i praktičnije je imati kratku kosu. Никогаш не сум можела да ги разберам тие што имате стегач овде, нели ви смета кога играте? A nije smeta ako ga nemaš, jel ti kosa upada u Ама нема да oči. ти летне вака Pa устрчање? dobro, letne, pa ga vratiš. Da. Vratiš ga nazad, ali bez toga teško. Duga kosa, trčiš, ne vidiš ništa, tako da par puta jesam znao s dugom kosom promašiti i ispadne mi koja lopta pa me treneri zovu. Eto ti duga kosa, ne vidiš ništa. Да, и i затоа tako. се чиста работа. Sad je čista robota. Кој игра најдобро одбрана според тебе во Европа? Obrana? Одбрана. Pa ima i dosta obrambenih igrača. A dobro, ima puno dobrih igrača. Добро. Puno dobrih igrača. Не откриваме се. Не откривамо Ќе ништа, размислиш, ништа. добро. Еднаш имаш во твое едно интервју спомнато дека Вардар игра брз ракомет. Pa je, Стоиш на тоа? je, brzo se i trenira, brzo se igra, Raul teži dosta da se igra brzo i stvarno imamo ekipu, nakon mladu, poletnu, ovo ono, tako da ima dosta trke i vjerujem da će nam to pomoći kroz sezonu. Теретаната во Јанесен Дански ја користите? Koristimo, stalno smo u teretani malo sa Jurišićem, kondicionim trenerom, malo posebno, malo grupno, tako da sve, kažem, Има услови тука. sve во su Вардар, uslovi така? fenomenalni, tako da šta ti god treba tu je u 5 metara, kako se ona kaže, sve na jednom mjestu i kažem organizacijski sigurno jedan od najvećih klubova koji sam bio. Супер, ти посакувам многу успех. Со Вардар ТВ пак ќе се гледаме и ќе Супер. правиме некои други Super, муавети. ja se nadam da ćemo drugi put Да. imati koji još više pobjedu tako. na Pozdrav, kontu. mnogo i uspeh Pozdrav, ponavljam. hvala.